Oho! Izlazi bez problema. I pozdrav drugari, dobrodošli u novi klip na kanalu. Evo sad je 28 u jutarnjim časovima, vozim se po Gradašnici u Sokovanji i sad idem za selo Sesavac, pa neki vlog kao snimamo, pa će gore palimo traktor. Ja nemam nešto da radim, da riljam, a usput snimam neki vlog s auto. Ovo je inače Opel Kadett mašina. Lampica mu gori, roče, gdje ćeš bre, gdje ćeš? Ja zgazim, ovaj će se zalediti. Dobro, manje bitno, vozio sam Ćaleta do pumpu. I sad idemo do selo Sesavac. Gore će palimo traktor, IMT 533, ali to nije onaj IMT iz drugo selo iz Jošanice. Znači napolje vanjska temperatura je negdje -4. Evo, haoba je zaleđena kao što vidite. Ali evo sunce gore i danas će bude top. Ovo što meni gori lampica, to neka žička što otkačila da će auto puni, da ne puni ga ne bi vozio. Dobro, idemo sad tu da kupimo nešto, kupim neki burek, nešto ono, jogurt i idemo za selo. Snimamo taj vlogić, neću snimati kako riljam zato što to nije u mom režimu ovdje što snimam. Mogu da vam pokažem čisto i to je to. Dobro, vidimo se u nastavku klipa. Evo vam pokažem taj led, gledajte ovo, to se sve zaledilo i krov isto. Sad smo na podivni trenutak, stao sam, gledajte ovo. Zadnje staklo skroz se zaledio. Evo da je hladno, vidi se, inače ovo je na plin auto što radi. Dobro, idemo dalje. I možda krenemo za selo, bio sam po panci, po opremu, tu su dva jogurta i ovdje je neka pitica sa mesom, kupljeno u pekaru. I može se krene put do sela. Sad će vidimo s traktor šta se dešava gore da se može upali. Kada je ide, zagrejao se na pola temperatura, nema više led na haubu, otopilo se. Idemo naravno glavna ulica, Sokovanje, idemo prema izvoz gore, prema Prevalac, pa onda ide Buendija, pa Dugopolje, samo što kroz Dugopolje ne prolazimo, Dugopolje ostaje desno. Kadetić, 4 brzine. Može se ugraditi menjač i sa 5, ali za sad ovako, neće Ćale da dira ništa. Opa. Idemo uz brdo, sad će malo ovdje sunce da bude jako, dok ne prođemo malo do tamo, ubre lele obije. Jeste sunce, to je zubato sunce koje se zove džabe sunce kad je hladno napolje. Majko, ništa se ne vidi, idemo uz brdo Prevalac sad i idemo pravo, znači ne skrećemo prema Nikolinac kad izađemo
to je kad počnemo se spuštamo i idemo prema Buendiju. Znači prešlo brdo pravac, evo što da kažem, ovdje je sada ovo skretanje za Nikolina selo, a i za Boljevac može da se ide grad. Idemo. Sunce sad s desne strane pa mi ne smeta. Evo vidite kao još je neki pritisak, kao neka magla, znači ne vidi se baš najbolje tamo. Idemo brzinom 70 prema 80, pazimo na ovaj autobus koji prešao na levu traku, boli njega uvo. Sad će izbacimo auto na ler. Idemo na ler zato što kadet odlično ide na ler auto. Sad ćemo nalazimo na selo Buendija ovdje. Znači ide sad ovaj mostić, prelazimo mostić, onda selo Buendija. Vodimo računa u saobraćaju. Lele ljudi što je zima napolju, ovdje je još neki minus, još gori. Ovamo je oko minus 4, sad sam isto gledao do kuće kad sam bio. Opa. E sad smo u selo Buendija, prolazimo to, idemo prema Dugopolju, ima ona dugopoljska pumpa tamo. Idemo prema Rudnik i odvajamo se levo za Sesovac, to se odvaja za Bogdinac, Milušinac, to može i za Rujište se ide pravo preko Sesovca tamo i to. Vidimo se gore u nastavku puta. Ja idem sad polako ovdje. Uskoro smo ispred Vrela, ovamo ispred Čitoka, znači gdje idemo, ovdje idemo s kamionom smo prolazili. To jest ja sam prolazio s kamionom kad vozim ugalj. Ovo su one krivinice jedne tu. U stvari ovdje nema klip s kamion, to sam samo na Instagram izbacivo zato što sam bio završio tad i od tad više nisam ni vozio. Čekam da počnemo opet da vozimo pa će da snimamo. Samo ovdje hladnije nešto u banju, otvorao sam sad prozor. Hladnije nego u banju dole. Možda je minus 5 sad ovdje. Nema meraču kadeta. Oba! Rudnik je znači pravo tamo gdje snimam. Tamo. Od ono drveće pravo na tamo, ovdje je Vrelo se skreće, tu ima neke kuće. Samo oprezno, zato što je klizavo, pogotovo sad kod mostovi da bude baš klizavo ovako kad je mraz, da zaledi što se kaže. Dobro, sad nema. I sad skrećemo lijevo. Evo, piše pravo je Knjaževac, ovo je Bogdinac, Milušinac, Sesovac, idemo levo, a zato ima tu klip sa FAP. Gore pravo Slemen. Ništa, idemo sad znači pravo prema Sesovac. Gore će vidimo da palimo s dedu traktor. Cold Star da bude, to je sve u sklopu klipa i da ga proveze malo, znači taj IMT nema ga na kanalu, nije vožen, to je stariji tip IMT-a, nije kao nešto u Jošanicu. Tako da druže moj, što si hteo, opet da ne pogrešim, mislim da je Shadow Tomb Raider, hteo da pokažem kako se snima kako se pali kompresor, ali na ovaj traktor nema fabrički kompresor, kao što kažem, on je stariji tip, tako da ne mogu ti pokažem. Kad budem snimao sa onaj drugi traktor, snimit ću da ti pokažem kako se pali kompresor. Ako si ti, ako nisam pogrešio, imam mnogo komentari koji uopšte nisam stigao ni da odgovorim ni ništa. I šta da radimo? Stići ćemo sve polako, samo ne žurimo nigde ljudi i idemo. Sad smo prošli skretanje za Bogdinac, evo ga Bogdinac selo levo, sad idu opet krivine, neki ide vozimo oprezno. Što znam će izvati neko,
velikom brzinom ne možete razminemo, put je malo uzak i onda bolje polako. Samo se bolje sve, čovjek neki ore tamo njivu za Rakovicu 65 ili 60. Evo smo u selo Sesalac, znači po pravilu je Sesalac, ali svi govore Sesalac, ne znam što tako ljudi navikli i tako svi kažu, niko ne kaže Sesalac. Sada smo na ulaz, ja imam do kuće, idemo gore u brdo, samo do kuće imam, mislim snimao sa Storinkom to sa zastavom, 100 metra do kuće mi fali da bude asfalt. Evo sad smo ovdje centar, ima ovdje isto sa FAP sam snimao. Baš ovdje, tu ima sa FAP kad sam bio stao. Nešto sam snimao i tu sam započinjao klipovi neki, nemam pojma ni ja. Znači više ne mogu se ni setim šta je sve snimano i gdje. Idemo sad samo pravo na gore. Uz brdo idemo. Da vidimo gdje šta on radi. Pa da se dogovorimo da će palimo traktor, šta će radimo. Da, ovdje sidi za sesaočku pećinu inače isto. I tako. Uskoro stižem do kuće. U stvari to mi je jedna kuća, a druga se ne vidi ovaj put. Evo ovdje se završava asfalt. I evo sad idemo malo ovaj putić. I prva kuća s ove strane moja tamo. Za ovaj dio je barica ovdje, za ovaj dio, ja. Pa zima. I evo je kuća dole što se vidi, znači oko 100 metara imam kad se završi asfalt do ovdje. A, eno ga golf, Dedin golf je tu. Ovdje je kanal što smo menjali nešto na zastavu, a traktor je dole u garažu. Lele golf, sve za ovaj dio, pogledajte ovo. Idem ja da se okrenem. Ovdje se okrenemo kod ovu dačiju i vraćamo se ovamo. Idemo školska vožnja na retrovizori. Mora iz 2-3 puta. Se komšija nije treba još malo parkirana tamo. Modo kada ću smota, gledajte iz prve smote. Sad ću uđemo tamo u dvorište gdje da se malo parkirao s prikovicu ovako. Ali nema veze, idemo polako. Evo gdje će stanemo. Da možda izađem ja s traktor poslije. Ugasimo ventilatorče. U brzinu, ručno ne djeramo da se ne zaledi. Ništa ljudi imaju doručak. Prvo, samo nešto nije zabranjeno, ništa nema ništa, znači samo to, tu. Kao što sam rekao, traktor je dole u garažu, idemo da doručkujem, pa ćemo s Deru se dogovorimo, će ga palimo sad ili ćemo kasnije malo kad završim tamo što radim. Nije bitno, svakako je bitno da ga ja upalim, a sad da će sada poslije ga provezem, to je to. I to će bude ovaj klip, ću vam pokažem što radimo, tu neću snijem jer nije u rangu i to je to. Dole, znači traktor u garažu, ovdje ovaj upravo tu dole i to je to. Ništa, odoh na doručak i vidimo se poslije. Čekaj, polako. Tu su dva IMT-a. Starija verzija, nema ga kompresor. Tu bi trebao kompresor da ide, ali nema ga.
I šta, samo ovaj ima krivo sa strane, to je pravljeno. Sad ćemo doći to da upali. Treba se staviti akumulator koji je unutra, da sipe topla voda i da se pali. Sad će Delja donese vodu da sipemo. Pa da mi ga nije toliko hladno, toplije nego u banji. Pali svetlo. Ne, snima sve lepo. Ja sam napunio ohnja. Dobro će povuče poslije. Ima ovdje višak. Što treba ključ 13? Dobro, samo navijemo. Ja tako ne stežem nek. Samo Sad će vidimo. navijemo. Pa ima gorivo u njega malo. Viš, kad nategneš. Pa dovoljno da ne bude labavo samo. Ja sam namjestio to dobro. Bre, valjda ima gorivo, da pogledam. Pa za toliko, sigurno da vam pošli. Ima ono u filteri. Pa dobro ono. Može se vidjeti nol. Čekaj se, ne ide. Pa ima za toliko. Će upali pa će sipati. Ne curi nigdje voda, a? A kad bi mogo da porem do nedelje, Pa bre. ovo se najavljuje sneg. Ne znam zašto ušao. Jebemo je. Nisam gledao. To i ton snima samo sliku. Sve bre snima bre. Ne čujem. Sve kompletno. Pa daj ti sprej. Eno gore. Pa ono malo bre, ono ne valja, koliko, mnogo. A malo ne dotakće. Da bije. A isto kažu kad to ljudi mnogo špricu, ono ga naviknu i poslije neće. Kad i leti palec to. Pa neće tu ono vatra pored karike. A. Tu. Se čuje. A što ti ovdje je zastrujilo? A ti si stavio utičnicu. Izvadi ti najloni tamo da ne zgazi. Dobro već, čekaj da ga upališ, ovako će. Nije vremena. Ovako će se izvadi najloni. Koliko drži veša grejač? 20 sekunde? Ne, grejač ne ide kad sprej. Pa ne bre, nego ovako. Gas do kraja. Pa do kraja gas. I bačene brzine, rečica za hidrolik, to sve optereće. Ma bre će upali brno stojao tu. Što bi? Imamo sirena, Što? da li ne radi? Pa a ga greješ, ne greješ? Pa ne greje se to. Kontra. Upali. Dobro će poslužiti taj akumulator. A će da mu sipamo gorivo malo. Neka ga tu! Ajde opet, proveri ima i vodu. A voda? Dobro. Neće meni kopiti. Ej! Kakvo je ovo drvo ovdje? Si ovo zagovio nešto? Zaglavljen kajza za teža. Aha. A ovo će skidaš? Neću da, nema termos. A ovo? To. Pa šta ćeš? Radi na njegu. Eto radi. Hvala je Bojo. Ništa. Nek se zagreje da mu sipem ja gorivo do tada.
Sad se vratim. Idemo test vožnja IMT isto, znači samo što je ovo stariji tip, vidite stariji brzinomer, sve ovdje isto, stavili smo najon napred da se zagreje zato što nema termostat i on ima krila, auspuh mu je dole i on ima uložak filtera, znači malo neke promjene ima, ali mnogo dobro prima gasove i nije brzo, najbrži ovako u vožnju, a ovaj sporija bolje vuče. Da se sve zavedio, idemo jedan krug da napravimo, a poslije idemo tamo kod drugu kuću. Lele ljudi, zima, evo led. Šteta što nema nožni gas. Ne vidite, ovo ima krivo ovdje, nema da prska voda kao na najk. Samo to je pravljeno. Gledajte kako prima gas ovaj traktor. Ljudi, nije baš za traktor svima. Ništa, ja sad ovdje prekidam snimak, idem do gore, pa se vidimo gore gdje idem. Trenutno se nalazimo iznad sela Sesovca prema Pećini, gore sam pošao, ovo je moje njivo ovdje. Izašao sam uz jedno brdašce. Evo ovdje. Traktor radi na leru. Sad se zagrejao zato što stavljen najlon. Sad ću vam pokažem kako će izađemo uz ovo brdo, znači gume nisu nove baš, vidite. Sad će se iđemo dole u drugu brzinu. E pa jebi ga, nemamo servo ovdje. Mislio sam neće da izađe, ali izašao, bez problema. Ajde će probamo drugi pokušaj. Evo tragovi što sam izašao. Opa! Samo ljudi za vas. Vraćamo se nazad. Moram da se preknem na retrovizor. Idemo uz brdo da izađemo. U drugu. I u drugu sam malo prizašao. Ha! Sad će vlaći, sad izađe. Ohoho! Izlazi bez problema. Dobre ljudi, IMT bre. Vidite ko inje ovdje se sve vidi zaledio. Zima, 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 zima. Izgubio sam rukavice ja. Ispale mi rukavice negdje bilo ovdje na krio. Da ga ukočimo. Rukavičke ispale negdje ovdje, sad će ih nađemo.
Da vidimo gdje su. A nijesu tu. Vjerojatno si spao uz brdo kad sam dao gas ovdje dole da izađem. Sad će da vidimo. Eno ih dole. Mislio sam da neće da izađe zato što je klizavo blato. Evo ih rukavice. To su pletene rukavice. Oba! Ali bez opanci ništa. Dobro ljudi, idem sad kući, pa idemo kod onu drugu kuću pa ću vam poslije pokažem šta ja radim i će završiti taj prvi poslije i to je to. Vidimo se poslije. A da idem poprično uzdužno. Jeli? Ne čuješ? Unutra nije ladno. Pa nemaš šta sad. Sad će riljamo, a ćeš da idemo dozgo poprečno uzdužno, kako da idem? Ideš od dole, na dole stupaš, malo je nezgodno. Brzo bride ovo! Gledat ću se, oznojim se u piču. E pa ljudi, završen je ovdje posao u plastenik. Što sam rekao ću vam pokažem da sam radio. Izriljen je ceo plastenik, sad im uzem traktor i da završim vlog. Ili ovaj klip kako već da ga nazovemo. Nemam pojma ni ja, ali traktor mi je deda zaplenio. Morao da ide s traktor. Sad ja idem peške do onu kuću tamo, pošto ovo je druga kuća. Idem uzem traktorče i da završim vlog. I to će bude to. Evo sad peklo sunce, što vrućina, jutros bilo hladno, sad je baš vrućina. Vidim se kod Fergusonče tamo, kod druge kuće. Negdje gore 200 metara, 300. Ljudi, vlog se završava sad ovdje, klip ovaj kako god. Deda je uzeo traktor, otišao negdje, tako da... Nemam pojma. Moram završiti oko vlog ovdje. Šta drugo da vam kažem, napuštamo Sesalac, selo, lepo je vreme. Brzo sam završio ovo što sam imao. Evo koliko su sati, sad će 12:30. E pa ljudi, to je to. Podržite me, znači napredamo, sad su 100.000 pregleda, fali još 70 pregleda da bude 100.000 ravno i to je to. Znači podržite me, lajkujte, šerujte, šta već god, ili ono like, share, subscribe, pretplatite se na moj kanal kako se već zove i tako to. A mi se vidimo u narednom klipu i to je to. Ljudi, čao, pozdravljam sve što sam prethodno klipu da ne nabrajam sad, pa ću u naredni klip da nabrojim i tako. Ja vas pozdravljam i tako. Ćao, like.